April ni khat thotan ni kan lo chong kai le ta a bazar thlir tu te chibai ule India rama sorkar na fawng chelh mek NDA hnuaiah sorkar agency te chuan eptu party hrhuaitu lian takte lakah thubuai an siam thin avangin eptu te an lungawi lova Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal manani hnu phei chuan India rama eptu tangrual pawl INDI Alliance-te chu an tangrual lehzual a Nimin khan Delhi khawpui hmun poimo lai apung khawmin BJP kai hruai NDA sorkar hmalak dan chu an dem thu an aupui ani India ram in thlanpui general election hnuaiah India ram politics in lum leta ngaihnawm na hot chho ta hle a eptu te chuan Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal manani chu remchang mangin nasatakin BJP le athawpui party NDA te lakah rusum an thlak chhotan ta a Nimin Mars ni somthum pakhat khan Delhiya Ramlila Maidana mi thanhem tak an pungkhawm ani eptu party hrhuaitu te le worker sang chuang pungkhawm te hian BJP kai hruai NDA sorkar chu na taka soi selin mi pakhat lalna sorkar ani anti Delhi Chief Minister Kejriwal chu Delhi liquor policy an man laya corruption na satak tia po in man ani meka kumsam nga panga upa Kejriwal hi Enforcement Directorate chuan thuzo fia turin vain April ni khat thlengkol an dilna phalsak anni idi hian Kejriwal an man baka hian tuna hian state dang pali Chief Minister emo an chungte emo laka thubuai an siam sak meka mitam takin BJP in politics a an elpui te beinan idi an mangan ti po hi adik na laya om thei ome nimina Ramlila Maidana punkhawm na hian India ram eptu party rang in zom khawm Indian National Development Inclusive Alliance India a hrhuaitu engemazatin thu an soya Maharashtra Chief Minister Hlui Shiv Sena Party hrhuaitu Uddhav Thackeray chuan kanram hi mi pakhat thunai na hnuaiah kan kun mekani atia he mi pakhat sorkar hian kanram hi nasatakin a chingchhe mekani atibok Bihar State Eptu leader RJD hrhuaitu Tejaswi Yadav chuan India ram dan pui hum him tura kan beina konga kan kalna pianga mi puiten nasatakin min thlopani atia modia kai hruai BJP chuan ram le hnam nilawin anma ni chi anin ngaitu ani atia Lalu Prasad Yadav fapa te Joshi chuan he indona hian thei top kan chuanga ne na kan change yang atibok Communist Party of India General Secretary D Raja po in thu soin sorkar lai puian eptu party te beinan Central Agency rang Enforcement Directorate Income Tax le adangte mangna sa hle modi hian India ram mi puite hi ada niamma mani ati he huna hian Kejriwal an pui Sunita po in tanina tang mega pasal thucha achiar chuaka India ram mi puite hi Arvind Kejriwal lama antanga tanina a kum khua lawang ti in na chil zui ani kumsom aya tam liam ta khan Ramlila Maidana hian Arvind Kejriwal chuan corruption dona rally ropui tak aneya anhnuwa he hmuna nge hian Delhi Chief Minister ni turin thu atiam zuya tuna chuan Kejriwal hi tanina tangin anu pui chuan ayo in thu a soita zoka India pola hrhuaitu dangten he rally hi India ram dan pui hum himna rally ani ti an soilain Aam Aadmi Party chuan Kejriwal thubuai chungchang soinan an mangthung ani anu puina chiar chu saka chuan Arvind Kejriwal chuan voina hian vote ka deal lo chewa India mi pui vai bel chiza somli te chu India thar siam turin ka somani India hiram upatak ramro pui tak ania tanin chunga tang hian mother India khangai toa natna tuarin arum mek ni in ka hria ho India thar isiamang INDI Alliance mingin thutiam PARUK hetiang hian ka siamani pakhatna India ram puma karen omlawang panina mire theitena thlonin electric an chiang pathumna khotina sorkar school kan din vekang palina khotina community clinic kan da vekanga India ram district zonga sorkar damdo in mithiam bik te thut chil a om vekanga mi zonga thlona en kolan niang pangana kutna thok tu ten an thlai thar zonga aman dik tak an muang parukna kumsam sarile panga chung ro rel na diklawa wanga tuar to Delhi mi puite hna state kan peang heng thutiam PARUK hi kunga chungin INDI Alliance hian kan ti hlotling vekang
hero man na hi thutiama siam ngam khopin poisa omna po ka riani ati Nimin rally a hian Jammu and Kashmir Chief Minister hlui Mehbooba Mufti le Faruk Abdullah te po in thu an soya heti la hian tel ngai turarin West Bengal Chief Minister Trinamool Congress leader Mamata Banerjee chu atel lova aya Rajya Sabha MP Derek O'Brien le Sagarika Ghosh te antela O'Brien hi an party melma CPIM hrhuaitu Sitaram Yachuri nen thudun turati ania ma se a thutna turan ruata hian a thudu lova hi India ram media lian te chuan India pawl chunga eptu party te lungrual lo zealan tir tu ti in an soina sanghal hle ane Congress hrhuaitu Rahul Gandhi chuan BJP chuan ED CBI le Income Tax Department te party dang be nana an man an sim lo chuan in than puilo om tura hian Lok Sabha si ja somriat aya tam an lalawang ti asoya Rahula unaw nu Congress Party GS nilai Priyanka Gandhi Vadra po in thu sain India thokho party ten Election Commission of India lakah until phut panga achiar chuaka INDI Alliance-te ECI lakah until phut panga te chu pakhatna Lok Sabha in thlan puilo om tura party tin ten inang tlangin in thlan an chu theinan Election Commission in malaro se panina investigative agency te mang tangkaya eptu party te beina in thlanna thiang hlim lo tak om tir tumna om mek hi Election Commission in ati top turani panina Hemant Soren le Arvind Kejriwal te hi chuangal ni ro se palina in thlan vuak vet laya eptu party te sum le paya hrekna om mek hi ti top ngal ni ro se pangana BJP ten election fund mang tangkaya mimal beina sum in chu sakna le sum chebrel na nasatak an kalpui mek hi Supreme Court hnuaiah Special Investigation Team dinin chui ni ro se ti te ani Nimin vekhan Prime Minister Narendra Modi chuan mirut Uttar Pradesh a rally ropui tak nein na takin Congress abeya India ram chuan sorkar ma sa thil ti diklawa wangin an ba an la rul char charani ati Modi chuan Congress in India ram mangai mi alwa an thil ti dana lang zela India le Sri Lanka in kara kachat thivu thlirkar India ram ven himna ta na mun poimo em chu India independence nu lok khan Congress in antiri ralani India zelen lai khan he thlirkar hi kan ta nia ma se kumsomli somnga liam ta khan Congress chuan he thlirkar hi India ram atangin antiri rala India chuan Congress sorkar thil ti diklawa wangin tun thlengina man kan la pede zelani ati Prime Minister Modi chuan Eptute intel khawm na India block chu na taka soi selin corruption dawin ma kan la a chu du lovin Eptute chuan Indi block andina Modi hi zam chemai turin an ringani ma se India hi ka chung kuani a lau tur ka nei lo tuna hian du thlan tur pahni in nei alelama corruption noi botum tu NDA kan oma alelama INDI Alliance hrhuaitu corrupt tak om khawm na engang point Modi hi beima ula Modi hian corruption ado hi a thul don chuang lo milhem hle chu enganga million le ropui po ni se achunga action kan la zelang India ram rok tu hian a thil ruk hi apele le ngei turani hi Modi a thutiam ve chu ani atia corruption lipuya cheng te chu tan ina antang tameka Supreme Court a po thiam an chang to lo atibok Modi chuna Trump thumnan India rama rawan rele ngei don ti soin kumngalo omle turatan ro manna kan siam fel le vekto kan sorkar tir ni zachunga ro manna lian tham kan siam mangin mason na lian pui kan thoka kan chunjam zelang kumsom kalta mason na in mukha anung nuk chawania heram hi nasajokin ma kan son pui le don ani kumin in thlan hi sorkar siam na atana in thlan ani satli alova develop India siam na tura in thlan nani he in thlan na hian India chu Khovela economic superpower pathumna alhangkai donani atibok tunthla April ni som pakhuwa tanga vote thlak tanin karuk chungzet in thlan vote thlak voiruk lai nein India ram in thlan pui chu nei ani dona party tin ten thei top an chua chawtana June nilia vote chiar ani dona tundin hmuna Narendra Modi kai hruai BJP le athurual puite chon sorkar na an siam le ngei don ni in nalanga heti la hian Modi a sorkar paithak ngai tumin
eptu party te chu India a inchung khomin ma an la meka chanchin ngaihnawm tak tak a om chho zel don ani bazari lo thira wangin kan lo me